شاهد ماذا قالت وزيرة خارجية السنغال. الخطاب الذي أدخل حكام قصر المرادية في غيبوبة. قالت أمير المؤمنين الملك محمد السادس ملك المغرب هو أيضا أمير المؤمنين على السنغال. والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد رسول الله. Mes chères sœurs du Maroc, permettez-moi avant tout d'adresser tous mes respects à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le roi Mohamed VI, qui est le souverain du royaume du Maroc, mais pour le Sénégal, qui est Amr al-Mouminin au Sénégal. كل الدول الإفريقية تحترم ملك المغرب محمد السادس لأنه يحترم بدوره الأفارقة ويتعامل معهم في إطار رابح عكس فرنسا التي تعرض رئيسها ماكرون أثناء زيارته لإفريقيا للإحراج علانية وأمام أعين العالم. Une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. كما أن الجزائر هي الأخرى لن تستطيع القيام بما قام به ملك المغرب في إفريقيا، فهي الدولة المختصة في شراء الاعترافات الزائفة بأموال الجزائريين. قرر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية.